Neste festival imos ter moitas sorpresas, teatros, bailes, cancións, actuacións rítmicas, pero para que podamos disfrutar delas tedes que estar moi caladitos. E agora vos deixamos co presentador da seguinte obra de teatro. Para todos e todas, hoxe os profesores de terceiro imos representar a obra Ana das Musarañas. Esperamos que vos guste. Ana das Musarañas. Chaman así porque sempre está distraída pensando en príncipes, fadas, lámparas maravillosas. No cole, rin dela porque nunca se entera de nada. Mirade o que sucede cando a profesor me pregunta. Ana, dinos cales son as partes máis importantes dunha novela. Ana, queres dicirnos as partes máis importantes da novela? ¿Qué pasa? ¿Asustaste? ¿Que te asustamos? Inda por riba, o colmo. Levamos un buen rato que nos... Esperando que nos expliques as partes das flores Ana, como non, pensando sempre nas musarañas. Ana das musarañas, Ana das musarañas, Ana das musarañas. Esto que estades a presenciar ocorre moi a menudo. Cando a chaman, nunca se entera, sempre está distraída. E claro, nunca sabe que contestar e sempre ten que escoitar. Ana das musarañas, Ana das musarañas, Ana das musarañas. Ana, por favor, apretadme tu pie. Ana, apretadme tu pie, que tenemos ocupadas. Ana, sí, mamá, ¿qué quieres? Oye, no me pegas. ¿Qué quiero? Eres inconsible, siempre pensando en mis horarios. Vaya en 2 cuartos, estás castigada. Pero mamá... Ana, no quiero pelos, que tengo cuarto. Esto que estades a presenciar ocorre moi a menudo na vida. Ocorre moi a menudo na vida de Ana. ¡Qué desgraciadas son! Siempre teño problemas. Uns enfadanse comigo, outros rinse de mí. Que podo facer? Que podo facer? Non podo, non podo. Estou moi triste, pero... Que fala? Que fala? Son eu, estou aquí. Oh, parece de verdade. Estarei soñando outra vez. Non, Ana, non. Esta vez non estás soñando. Son chistes, veño do país das musarañas. Que dis? Ti queres tomarme o pelo? Ti tamén estás a salir de mí. Estamos equivocados, pequena. Fala en serio. Enviamos un mail para invitarte a visitar o noso país. Sabes, ali, as casas son de chocolate. As árboles, en vez de follas, teñen chuchas. Os bancos dos patios son de turrón, os toboganes de caramelo. As nubes son de nata de cocina. Imagina, porque hai que estar ali, verdad? Claro, a quen non? Pois vamos, faise tarde. Tris, tras, tris. Hola, Ana, estamos esperando. Gustache o meu país? Dende logo, majestade, é fabuloso. Teño unha sorpresa para ti. Organicei un baile na tua honra. Moitas gracias, majestade. O baile está a punto de comenzar. Os invitados saudan ao rei. Están a Bella Durmiente, Harry Potter, el Esqueletín, Capitán América, Batman, Hulk, Ballerina, Iron Man, Cenicienta, Blancanieves, Spiderman, Superman. Están moitos dos personaxes cos que Ana sempre soñara. Ana está moi contenta. E hasta tamén está
ten a chave colgada. Todo ocurrido de verdade. Este será o grande segredo de la nada.